ба мо як нафар бо ном Ризоева Мижгона занг заданд ва хоҳиш карданд ки дар бораи ҳаёташон ва қисматашон як барномае сабт кунем ва ҳоло мо барномаи фурсати гап, яъне нашри навбатии барномаи фурсати гапро бароятон пешниҳод мекунем. ин зан бо 3 фарзанд дар як таххонаи нимбуд зиндагӣ мекунад ва дар зимистон бисёр ҳолати бад доранд. бо ҳамин гуна иттилоъ мо ба хонашон тахминан омадем ва ҳоло мо наздик мешавем ба хонашон ва медорем мебинем ки чӣ шароит доранд, чӣ имкон доранд ва албатта доир ба муаммо, мушкилӣ ва қисмати ҳамин зан бароятон барнома таҳия мекунем. ягон кас аст? ассалому алайкум. Ассалому алайкум. шумо аст дуруст? шумо вақти суҳбат карда будем? ассалому алайкум. хуб, инова фарзандотон? ассалому алайкум. шумо нағзме? номатон чӣ шумоя? Оминахон. офарин. номи шумо чӣ? Ойшахон. офарин. номи шумо чӣ? осияхон. офарин. хуб, шумо гуфтед ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? мо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунем. дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед. инҷа алов мекунам, анҷомам ҳамҷа мешум, дар пишти ҳамин дар бачаҳома овозе медонам. чикор кунем? хай дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунем. қариб 4 сол шуд. 4 сол мешавад ки ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед. яъне ҳамин соҳиби ҳамин хона иҷоза додагӣ аст ки шумо инҷо зиндагӣ кунед. хуб, як маротиба метавонем бинем хонаатона ки инҷа либосҳоятон чизҳо истодааста? яъне қаша фурӯхтем, анҷоме ки набуд чӣ буд фурӯхтем, кам камак одамо помуш момуш метанам, дар ҳаминҷа мемунем чизомон. яъне ки ҳамагӣ чизи чораатон ҳамин бои қегаш дар уҷа курпача чи. фаҳмо. хуб, хай инҷа ҷои вай. ҷои хубатон асосан куҷо? инҷа ҷои хубатон? ҷои хубатон инҷа. инҷа ҷои хубатон. инҷа ман дафтару китоб мебинам. биё брат, дафтар секин. Ойшахон, номатон? шумо сифи чандум мехонед? 3 тамом кардам, 4 шудед. кани ягон рӯзнома ва ётон ҳастме? маълимам ҳамаша гирифтем. якта раҳматнома ҳаст. раҳматнома. офарин. ваяш чӣ? инаш ини модаратон. хуб, дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, инҷо мо раҳматнома мебинем. Маҳмадёрова биби Оиша синфи 2Б аз мактаб раҳматнома гирифтанд. хуб, барои модарашон, барои меҳнати софдилона, корҳои ҷамъиятӣ, муассиса ба иди модарон ҳамин гуна як сипоснома ҳам додааст. хеле хуб. баҳои чанд қитӣ мехонед? 5. баҳоатон 5. 4 ҳам ҳаст? бале. кадом фанҳо ба 4 мегиред? баъзе дар русӣ тамом. русия. дигар фанҳо ҳамаш 5 мегиред. офарин. мактаба нағз хонед? хуб, шумо ҳамон бакалашкаҳо гуфтед ку дар куҷо асосан ҷамъ мекунед? дар подвал меистад. вайҳо ҳозир як ҳамаи ҷо пур буд, пури баклашка ҷамъ кард, дар поюн мондем. манам ёра инам як гала ҷамъ карда. ҳозир вая номурша наёфтем ки биёя бигира, гуфта иҷа тан кӯчаи дер меоя, иҷа шаҳра, вайҳо намебиёд. дига ҷо меравад. ин бакалашкаҳоя шумо аз куҷо ҷамъ мекунед? ҳамин пайшанбе мерем. шаваи баъди обедай кай ки боша саҳари барвақтай бачаҳо қати мерам, ё мегам ва намечинам, мегрезан меоянд, ё ки як ҷангшу менам ки қатин биёи баре, гуфта хай. ба зур баъд мераванд мегиранд меоянд, хай ки як сумай 2 сумай мешава, гуфта. ин як келош чанд қадар меша? чанд сум? як келош 1 сум мегира, як келош 2 сум мегира килоша. ин навош боша агар 5 дирам ё 10 дирам мегира. қалпоқшани ҷидо менем қалпоқшаву. қалпоқша 3,5 сум, 4 сум мегираву.
баклашкоша хича 2 сум ё 1 сум мегирад. 1 сум килош. این یک ماه تخمینا چقدر مبلغ کار میکنید؟ میگم 40 сум мешава, 20 сум мешава, мешава. در یک ماه یا یک روز؟ نه якам بدگیشه. 50 сум мешава, 40 сум мешава. یک جمع کنید اگر؟ این سفره کم جمع کردیم. هر سفره 100 сум, 50 сум, 120 сум, 110 сум هم میشوا. اگر همه جورا پر کنیم. خوب. دوستان عزیز ما با اویله ریزویوا مژگان قرار داریم، ریزوی مژگان فرزندانش و وقتی ما به همین یعنی تخانه در اومدیم یک چیز مرا حیران کرد. در همین تخانه من میدیدم که همه اشیای خانیش است. من اینجا میبینید که مثلا الفبا هست، خب دفترها دیده میشود و نمیدونم این رو برای کی تیار کردگی؟ منو دخترچم کرده است. برای کی؟ برای خودش کرده است. نمیدونم که برای یگان شعر پر نویساندنش، مثال برای مثال کار کردنش. خودتون دختیدن؟ خشلو کردن؟ ساخته است. ساختید. برای چی؟ همونطور؟ دوستان عزیز در این برنامه ما از اون قصه میکنیم که مژگان‌ها بسیار یک حالتی وزنین دارند. حالتی وزنین از نگاه مالی حالتی وزنین دارند، یعنی یگان جو کار نمیکنند، سه فرزند رو خودشان میخورانند، میپوشونند و یک فرزندشون عایشه خان در مکتب میخواند که خراجات مکتب هم هست. شوهرشون بعضا مبلغ میفرستد البته، لیکن این کفایگی نمیکند. به هر حال ما همین قدر اطلاع گرفتیم و حالا صحبتمون رو با مژگان ادامه میدیم. خب شما چند سال میشود که بیاید از اون آغاز کنیم که چند سال میشود که شما همینجا زندگی میکنید؟ 4 سال شده است که همینجا زندگی کردیم. که یک روزمونه با همتری مخلشگاه و چیا میگذرونیم. یاره دا همه خونه سخت میکنم و میورم میرم. یک تا همون نولوای می ایستاده اینجا و شو مکتب ساری بر وقت میخیزوندم که بچم برات سرداری صنفی با معلومات یگان گپ نرسه که ای چیزت میگیرند. گفته رویش میکردم خودم. نباشه خواه میرفتم تا خوالو میگفتم های چیزاتا میتم نون پون ها مای چیزشا میدادم چای پایشه و میگفتم که برا خواهی بچم همونجا میخری. گاهی معلمش میداد است که خواهی امروز تو نتونستی آورده. گفت ایادش میبردم پیشی چی کورپچه میموندم که خواهی بگی. گفته جا دخوفکای که نبود پرتافتیمش خواهی همونجا میموندم ایادش میبرمد استم که نون آوشه بگیره. گفته تو من ای خواهم خیزوندی. گفته خواهی مادر برای که یک چیز علم یاد بگیری. من خودم خواهی همه قضا کشیدم چی کردم. این امروز دارم تاریخ خونه زندگی دارم. خواهی برای چی؟ برای که نخوندم در وقتش. میخوندم اگر خوندم خواهی بسیارتر کاری خونه کردم. اپام خوندن چی من در خونه کاری خونه بوام کردم ایستادم. کاری خونه را یاد گرفتم و برکه میکردم. بعد اخیر همینجا اومدم در تقدیرم بدست. شما اصلا در کجا تولد شده کلان شدید؟ کجا خانه دار شدید؟ من در ناحیه 5 تولد شدگی من. زندگیم اوقا نغز نبود، درست نبود، چی نبود. برای یک نولا نونی خوردن جنگ میکرد که شما خورده ایتاری گفته. ما وقتی جنگ همه خیلی روزا را ندیدیم. خواهی امروز خدا شکر خواهی همه جا آباده دنیا آباده. که کفارت میره یا نولا نون میگیری میخری چی میکنی. او روزای سخت ایاد ما برفت که آدمای خیلیش نمیدونه که خیلی روز برفت ایادش. گفته من همه چی را فکر کرده چی کرده خودم بچه ها من نگاه میکردم. یک بار بچه من یک پمپرس خریده آوردگی نیست خونه شتومانم بیسالده یگان چی خریدگی نیست. پریریفکا میکردم شو تو روزه در بالای دستم بچه گریه میکرد تاس میکرد چی میکرد خودم نگاهش میکردم. شما یعنی 4 سال پیش اینجا آمدید؟ نه 4 سال شد همینجا زندگی دارم. چند سال پیش از 5 آمدید اینجا؟ همین مایده بود 1 ساله بود چند قاینه بود راه نمیگشته. یعنی از اینجا پیشتر دیگه جا هم زندگی میکردید؟ در اونجا هم کوارتیر می ایستادم. اجاره میشد؟ اجاره می ایستادم. شوهرتون حاضر چی خیل مبلغ میفرستد؟ که چند سال شد رفت برآمده رفته که 3 تا فرزند دارم 3 تا دخترچه کردی. گفته دیگه خیلی یک بار سراغ نمینه خیلی یک بار میگه که خیلی چه خیلی نغزی شده یا اوجه مهر شکندگی های دیگه
میگه مودا در کار نیست میگه مودا نباشه خونمو بگیره بیایم میگه نگیره میگه مودا دیگه چی او در کار نیست میگه چیکار کنیم خواهی فرزن که ای او رو بگردونه دیگه ما چیکار میکنیم دیگه منم خواهی همه خیلی میفورم که ای بالای سرم او نچکه چخیلی که حال در رحمتنامه دیدیم در سپاسنامه دیدیم شما فراشی هم کردگی هستید من اولی اومدگیم یک ماه جوگه دا خواه شدم کسال خواه شدم که خواهی همه گشتم زبان ایجا را ندونستم که خواهی گپ زنم که خواهی منو بفهمن گفته وابشه گپ من نمیفهمیدم از یکی کم کم یاد گرفتم بعد یه روز دخترچم میرم دارم پیش مکتب 11 انتظار میشم در پشتی داشتگیم که یک زنک میایم میگه که همینجا کار گفتگیان میگه خیلی کار بگم میگرده میگه که چی فراشی به دست میگه و گفتم خیلی آدم ها اینجا استودگی هم گفتم کسل بده کرونا ویروس بده همه دهان بنی بستگی در بیرون می استودن در محکم در مکتب محکم و گفتم اینجا معلم ها استودگی پرسه من دخترچه ما انتظارم صرف یک میرفتی بعد گفت که نه گفت ولی یکان روز دیگه میام گفت بعد یک تا فراش اومد همون پیش او گرفت در فقیرش و گفتم ای دخترک ایجا بیا بگم گشت گفت که چی میگوی گفت من گفتم همینجا کار بده است گفتم در آوردکم گفت بیا بریم پیشی چی بریم گفت سکرتر که بریم گفت بعد خیلی رفتیم همه چیزا را نویز داد پاسپورت بیار کپیا بیار ایتری بیار گفته خیلی اومدم همه چیزا ما تیار کردم بردم در کار قبولم کردن اول حولیو را رفتم یا 10 روز رفتم دایرکتور با پیش فایراتم کرد گفت ایگ جو میشه چی میشه گفت خیلی محمد زاده امید خان بوده است خیلی بیچاره قبولم کرد چی کرد دید که همه جا رفتگی تازه چی وای آدم دبلیسه بوده است خیلی مثال پیشکی بعد معلم ها گفتن که چی من در تلفن سیانکا کردن که هم خیلی فراش اومده است گفته همین یگان جورا نمیمونه که چرکین بیسته تیرماه بوده همین خزان میرید رفته می ایستادم در تلفنش پرت افتادم که بیا همین خیلی آدم اومده است امیرا بین گفته اما آدم ساعت چید اومد ای خرسان دیشه که خیلی کبرام بینم همین آدم گفته اومد پیش فایراتم کرد گفتم خیلی من همین خیلی آدم در رو گرفت همه کابینت ها را من داد گفت این همین کابینت 12 قریب کابینت میشوشتم همین ایستنم بگردم رحمت بر پدر مادرت رحمت بر پدر مادرت حاضیم با فایراتم کردستن که بیا گفته میگم مخی مزم نیست دلم در کردست از ازی همین خیلی شدم که نفس میگیره بسیاری بد فکر میکنم این کلونی ما فکر میکنم که اگه مثال این کلون شده است همه چیزش بهای 5 معلم هم که این نقص خونده است ای مکتب نگیرش میگم مکتب 6 کار اومده استم ایست نگیرش گفته است معلم من برای بهاشی چی نه برای دونیشش چی کرده استم که ماتماتیک را نقض میدونه دختریت میگه طلبهم سوادش نقض نیست میگه همه چیزا همه میبره جواب میده سرداری صنفش کردم صورت شده همو جای میگه تو چی میکنی بچه‌تا میگه خیلی معلم گفتم به خاطر چی اکو حضور یعنی شما با اون معنی گفته استودید که فرزندتون بهای نقض میخوند برای اون که بین همسیفان مثلا ابروش پس نشود شما نمیخواید که فروشی کنید یعنی شما میخواید که نه یک زندگی مجبور شدم ده معاشش کم با این دایرکتور اومد خیلی چی کرد با بهت همه را یک ستافکا کرده من یک نیم ستافکا بدم در موبایل چقدر میگرفتید 690 میگرفتم همه قم میگرفتم اگر 400 چند میگرفتم کمتر میشود 400 چند میگرفتم 600 چند شده اکه یک نیم ستافکا 600 چند شد بعد این دایرکتور ناو شد همین ناو بعد چی گفتم که من در این خیلی مبلغ گفتم کار کردن نمیتونم گفتم بعد چی کردم خیلی معلم گفت در و عرضه من نویسم و برومدم خونه شین شدم یک اونجا عبور شوه میرم نشوه هیچی خونه دا میستم شما با همین بکلاشکا جمع کردن از بزرگ پنجشنبه و اون رو فروختن پرو زندگی خودتون رو تامین کردن میتونید؟ یک مثال بورکا میرم بعد همسایه ها یاردم میکنن گویش یکتش برنج میگیرن میآید یکتش آرد میاره هم خیلی که یاردم پردم میگیرن میآید یا خیلیش با روغن برنج آرد میگیرن میآید
ҳами хелияташ гӯш мегира меора ки хай ту и қасета бачаи майдара худу тоқа калон мекунӣ ягон там нестай ки мана дасти мана бигира ҳаму ҷам ҳами хел буд ҳами ҷам ҳами хел баъд дигар бародар доред падар модар вайора аку як бор ним бор чи шидам надоштам дастнигар шидам чи кардам рӯзои сахте шид ки духтарчам ден раждени шид намедунист ки хай ден раждени май гуфта чхела бигем ҳар рӯз мактаб меравам шаш бачи я рӯз шид ки ака шашимай телефон кардам ки хай фардо ден раждени духтарчамай телефоношона киштан дигар телефон накуна гуфта мисол барои чи бугум ак хай чхел бугум ки хай амуд одам чива телефонта кишти бугум дигар ман қати одамо намефорам дигар гап занам рӯзе ки сахт ба дасти мана нагирифти дигар баъд ман чи шидам чхел чи мешава ака як хел одам бой шид меган камбағал шиди дар таҳуи накард бой шиди биёя буга ки хай ҳамехел ман шароитам тария хай мисол проблемаоша чӣ кина майли хай ман чизе шам нашам дасти ӯра чӣ мекунам ёрдам мекунам яки мана ёрдам накардам дар ҳоли ҳозир ба кӣ метавонед такя кунед дар зиндагӣ ака ами давлат талаб дорам ки худоя яки парвардигор яке худоя аст чӣ мекуна ёрдам мекуна интизорам ки хай дидестам да телефонову да чи одамо мешунавам ки хай данои ҳафситора будааст чӣ будааст да ҳамо ёрдам кардестан одамора гуфта яке худоя аст ай пешвои миллат ягонта одам мебиёя ёрдам мекуна аям хеле чи кор халос мешам чи и мусора одамо меган чо мусора ҳамаи ҳами ҳамсояҳо ҳами чизошона меоран дар хонаи ман мепартованд ки хай ту бигир гуфта ҳазор бор хай шукрона ки дар дунёи ободи зебо зиндагӣ дорем ки ҳамаи ҷо пури гулай чхел дунёро ҳами хел обод кардааст ки гиҷои фора меброй мерай ина дар ҳамиҷа зиндагӣ дар пишти пайшанбе зиндагӣ кардастем шавам мерем соати 8 шавай 9 шавай мерем дута нуна ё 1 сумда 2 сумда помидор мехарем меорем реза менем шакаро менем мехрем хай чикор кунем раҳмат барои пешвои миллат ки ҳазор бор шукр ки ҳамон мора дастгирӣ кард ҳами дунёро обод кард чӣ кард фарзандои мо ҳами хел дунёи обода дид агар шароити зиндагии шуморо мо дидем масалан тамошобинони мо ҳам диданд чандон шароити хуб нест ин дар тобистон ҳамин гуна ҳолат ва дар зимистон хеле сард ҳам шуданаш мумкин хунук шид ки агар як параи хунаро аги маразилник чхел ях мекуна ҳами хеле ях кард ҳами квартираро звонит кардем чӣ кардем 900 1850 гуфта бо меои мега да агентства 100 сум меспори мега бо мебарем нишонат метем ман гуфтам хеле 100 сум ман агиҷо биём ту даҳози ман 100 сум чихе метоб гуфтам ту мана бари нишон бити усума бигири гуфтам ман худам гуфтам ҳами қа дӯстам да ови хина гуфтам ай пугои соати 6 давида мактаб мерафтам мактаби 11 давида ҳамаи бизнесменомона медид давида мерафтам латора дахлор тар мекардам меомадам бача майдаака да дасти и меқапондам ки чи бар боғча бар гуфта ё ки то ними раҳа боғча мебурдам худам и баъд мегуфт ки хай оча усшаман мебарам мегуфт ай пеш детски уса мегзашт мегуфтам қати одамо бигзар бача мегуфт ай пеши худ қати одамо бигзар мегуфтам бар ба детсади сера мегуфтам худам кор медурумадам мерафтам иқа ҷои директора уборка мекардам чӣ мекардам мегуфтам ман завтрак накардам хай бирам хона мегуфтам меомадам завтрак мекардам дар мара сахт мекардам бо мегаштам мерафтам то нуҳои шава дар ҳамуҷо дуюм этаж якум этажа мешуштам дутара ду фароша баъди ман кор кардан дид ки ман якта худам тоқа ҳамаи ҳаму якум этаж якум ошиёна дуюм ошиёна ҳамара мешуштам мефуромадам ӯра гуфт ки шумо хушрӯ уборка намекунед гуфт ҳарди ӯво бас кардан яке чива мегуфт и хушрӯ уборка мекуна меҳнати ҳалол мекуна баъд и сипосномара ки доданам ӯво номус кардан
як бора бас кардам. Бе дар бораи сардии хона гап занем, яъне дар зимистон хонатон сард мешавад. Чӣ гарм мекунед шумо? Метавонед худатон якта ҳамун плитаи лохушкнака ҳамуро мезадем тамом. ҳамаму анҷомом намепӯшидем, хоб мерафтем амта чикор кунем ака. Либосои зимистонара мепӯшидем, хоб мекардем. авқота мехӯрдем, ягон ҷои хонаи ҳамкором мерафтам. Дар хонаи во то бегонира меистодем, телевизор тамошо мекардан ин бачаҳо, баъд меомадем. дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, мижгона тарсашон аз он аст ки ин зимистон низ дар ҳамин шароит зиндагӣ мекунанд ва шояд ки ин зимистон метавонад ки саломатии худашон ва тамоми фарзандонашонро аз байн барад. яъне дар ҳам суҳбати телефонӣ ва ҳам суҳбати рӯбарӯ мижгона ба мо мегуфтанд ки шояд як нафаре пайдо мешавад ки барояшон хона медиҳад, хона тӯҳфа мекунад. ё шояд нафаре пайдо мешавад ки хонаи худашро ҳамчун иҷора бемаблағ медиҳад. ё шояд нафаре пайдо мешавад ки он хонаро бо маблағи ночиз, яъне маблағи камтар бо шароити хуб барояш медиҳад. аз оянда чӣ интизор ҳастед? мижгона шумо чӣ кор карданӣ ҳастед? чӣ мехоҳед кунед? чиро мехоҳед тағйир диҳед? чӣ мехоҳам ки ҳамин якта хонаи обод дошта бошам, фарзандома нигаҳ кунам, хушрӯ тарбия кунам, дар ҳамин дунёи ободу зебо бачама мехоҳам соҳиби илму фан кунам, ба ҳамин дунё ёрдамчӣ шава илоҳи парвардигор. дар ин дунёро иққа зебову обод кардааст, ҳамаи чӣ муҳайё кардааст пешвои миллат. ҳазор бор шукрона ки мо ба зур хундем, то синфи 11 ба зур хундем. мо иққа рӯзора дидем, иққа рӯзои сахта дидем. як хел одамо илм хундагӣ нестанд вақте ки ҳамин хел коро шид, ҳамин хел ҷангҳо, ҳамин хел корои чӣ шид. ака худо медуна, падар модар калонтарҳои мо медуна. модарам мегуфт ки бачам мегуфт и хел рӯзора мегуфт дигар ҳеҷ вақт нишоната мегуфт ки иққа мегуфт мора дусти мора гирифт пешвои миллат ки ҳарчи илоҳирам парвардигор ҳазор солаш куна ки дусти мора гирифт мега чишми бачаи мо чишмша воз кард дунёи рӯшана дид мега ки хай дар ин дунё мега мо хушрӯ пом намемонем раҳ мегардем мега хеле рӯзора дигар нишоната мега худора шукр биге чӣ хеле ҳаст нестай мега худора шукр бигӯ бачам зиндагӣ ки мега то иққа рӯза ман зиндагӣ карда омадам. ҳоло модаратон зинда ҳастанд? модарам зинда, баъди ҳамун чизу чорама овардагӣ ҷидо шида хонаи хуштуман омадам. гуфт ки бира, гуфт кор мени чӣ коре наменам бикунӣ намекунӣ, гуфт зиндагии хита пеш бар, гуфт падарам. бачаҳо тамбуги бар, гуфт иё касал мешаванд, гуфт оча мега дада мега, гуфт бар, гуфт иёра, гуфт дигар ҳамин хел айғамои мана намедонам айғамои кадом фарзанд мона. мо 6 духтарем, хай якта дита нестем, хай мисол 6 духтарем. айғами мана намедонам ай кадом ғами кадом фарзандча инфаркт шид мурдак бечора даҳанаш рӯза гузашта натунистам рафта натунистам. нав кор дар омада худам нав кор дар омадагӣ будам дигар ҳушам кандак амрӯз бегонӣ чим карданда гуфтанам беҳуш шудед? ҳо беҳуш шидам. дигар ҳами бачаҳом дигар нигаҳам кардан чӣ кардам дигар хай бувам меё занг задан ки хай маззат нестай на ё гуфта уже бурдан. яъне шумо модар калонатон гузаштанд, яъне очатон? не, падарам. падаратон гузаштанд? падарам мехешид дигар касал шидам, маззам гирехта. бувам гуфт ки хай наметунӣ на ё гуфтаган яка уже бурданаш гуфт дигар. баъд каникул шид бачаҳо, баъд рафтам. ай ғами зиндагӣ чира дигар ҳами ягута шер пер менависам ака намедонам ака. дӯстони азиз, мижгона ба мо дафтари хешро нишон доданд. инҷо якчанд шеърҳои навиштаи мижгона ҳаст ва ки шояд оянда бо такмил ёфтанд ва шакли маҷмӯа ҷои чоп мешавад.
خب چگونه میتوان مثلا همین درد رو من میخوام فهمم چگونه میتوان در تنهایی اینقدر معما رو سر کتف برداشت و به آینده نامعلوم قدم گذاشت؟ یعنی شما چقدر طاقت میکنید، چقدر صبر میکنید در این حیات؟ های خدا میگم نماز میخونم چی میکنم های کد میبینم در راه های در می کوچه یگان همسایه بینم میگه چقدر طاقت مینی میگه خیلی چیکار کنم میگم در تقدیرم خدا همی خیلی کشیده بود است خیلی چیکار کنم میگم ایجا برم میگم یگان صاحب مام نیست یگان کس نیست کد میباشه میگه خیلی طاقت که میگه تقدیر تای میگه همی خیلی های میگه چی میگوی دیگه خیلی تاری اویله مو که اویله خیلی چی نیست اویله مو اویله دادم اول موزه میدوختک اویله موزه دوزه خیلی پدرم همی خیلی موزه میدوخت اول مادرم بعدی فرزنداش کلان شدن چیدن فراشی کردک من هم قطعی هم میرفتم میومدم ایامو کار یاد گرفتم همیقه سبق گرفتم خیلی خودتون تصمیم نگرفتید که شاید شما با حل کردن کین کدام معماهای همین اولین درجه خود جای خونید، صاحب کسب شوید، دانش گیرید، سبق آموزید؟ همین خیلی یگان فکر آرزو کم کم بعد میدوختم کرتا میدوختم با خودمونا با خونگیامونا کرتا میدوختم خیلی دوزندگی را میکردم پدرم میگفت که خیالی که یگان شرایط شوه چی شوه یگان تا ماشینات میته میگفت دوزندگی میکنی میگفت در درون خونه زندگی تا پیش میبری میگفت خیلی بچم هیچ چیز زیغ نشه خیلی پدر مادر تا نگاه کردی کاری خونه پدر مادر تا کردی میگفت هیچ وقت میگفت خور نمیشه میگفت خیلی گفت که بیرا و گفت با تجربه روزگار بهره بگیر میگه زی بحری نفی حوادث تو را بکار آید فقط هم میگه پا میگفت پدرم که خیلی برا گفت خیلی چی خطا بسنج گفته گیشتر خیلی فرزندی دویمتون امسال صنف یک میشود؟ این صنف یک میشود که میره میگیم خیلی کنیم دختر گذاشتنی داشته است چی داشته است میره ولی مزه شون هم نیست دایز میستونم که خنک که خوردن اوش میگه پام در مینا میونم در مینا در غم زدم خودم ایست نفسم میگیره نمیدونم خودم برام دختر یورا برام دختر نمیدونم چیکار کنم اون میده که گریه مینا نرو چی انا میجنم تا ورام مینا خود با خود ورام مینا نمیدونم خدا چیکارش کنم میگم بعد میگم خیلی خنکی نخ کوچ خیلی میشه میگم نه همون خیلی میشه گریه مینا سخت گریه مینا میگه ورام مینا لاو بعد معلمش میگه ایرا گیره باری یگان دکتر یگان پزشک نه بردم که خیلی با یگان چیش نگه گفته میترسم گفته یگان گپی گنده نگه گفته میترسم که از دخترای از دیره برای چون چی گپود میبروره اگه میدونم که چرب نویا چیم خیلی دوره میدونم اگه خودم دولین فشار دوره فشاری خیلی دوره ها همی یکی سخت چی که کنه همی جا ورام میکنه دهان همی لوی بولو ورام میکنه میخیزه یعنی فرزندتون دویم فرزندتون صنف یک میشود باز یک خراجات دیگر شما با هست الکی شما باید لباسی مکتبی گیرید باید مواد خانش خرید یعنی این هم به غمی این هم افتیدید شما همش اگه غم شا من میخرم ده که دوستان عزیز ما از حیات مژگانه آگاه شدیم قسمت مژگان رضایی اون است که حالا تنها زندگی میکند از شوهرش رسما جدا نیست لیکن تنها خود زندگی میکند شوهرش در روسیه است و گاه مبلغ میفرستد لیکن البته این برای تامین 3 کودک برای مژگانه و اویلش کفایگی نمیکند حالا تصمیم دارد که من بعد فرزندانش رو در سطح ضروری تربیت کرده باشد ما در همین جا برنامه رو به انجام میرسانیم تماشابینان عزیز البته امید میکنیم که از بین تماشاگران از نفرانی که حالا در پس اکران و در پس
ҳамон экранҳои шабакаҳои иҷтимоӣ моро тамошо мекунанд ба Мижгона Ризоева дасти кӯмак дароз мекунанд ва барои беҳ шудани ҳаёташ тасмим мегиранд. албатта ӯ низ монанди мо, монанди мардум орзу дорад ки фарзандонаш дар як ҷои хуб ба воя расад, калон шавад ва онҳо соҳиби илм, соҳиби маълумот ва соҳиби дониш шуда бошанд. дар охир чӣ мегӯед Мижгона барои тамошобинон? дар охир мегӯям кадаме метуна ёрдам куна. Парвардигор инсоф тавфиқш битави ёрдам куна. Худои худовандо манам ранги одамо дар хонаи обод зиндагӣ кунам. Ҳами зимистонои дароз боруни сахт мешава, ҳами борун мечика ки ай боло дар болои анҷомо салафан ҳар чи пакет макет мемонем ки анҷомо тар нашава. Дунёи анҷома овезон кардем ки хушк шава гуфта баъд бачаҳо мепӯшидан мебуромадан мерафтан. Баъд уш боғча мерафт, уш мактаб мерафт. хуб, дар зимистони сард ва дар тирамоҳи серборон албатта вазъияти Мижгона тамоман вазнин аст, яъне фарзандонаш дар таги борон хоб мекунанд, аз болояшон об мечакад ва албатта мо ба нафароне ки даст ба хайр ҳастанд, нафароне ки мехоҳанд ки зиндагии касеро тағйир бидиҳанд, мехоҳанд ки як нафаре ҳаёташ хуб шавад, метавонанд ба рақамҳое ки дар экран мебинанд муроҷиат кунанд ва ба Мижгона дасти кӯмак дароз намуда бошанд. мо ҳамин суҳбат, ҳамин барномаро дар курсиҳое ки Мижгона бо фарзандонаш аз хиштҳои хом сохтаанд, мана бубинед, аз хиштҳои хом сохтаанд суҳбат кардем ва орзуи Мижгона ва фарзандонаш ҳам он аст ки онҳо дар курсиҳои мактабӣ дарс тайёр кунанд, дар курсиҳои хуби замонавӣ шинанд, истироҳат кунанд, илм омӯзанд. мо дар ҳамин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем ва агар шумо ба як дасти кӯмак дароз кардед, шумо нафареро тағйир медиҳед, зиндагии нафареро иваз мекунед ва албатта иваз кардани зиндагии касе нафаре барои тағйир ёфтани ҷомеа кӯмак мекунад. бароятон таҳсиятию хонаводӣ тамоно мекунем. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. хайр.